mukuru wa district ya Ntungamo Sam Muchunguzi na RDC Isaiah Kanyamahane nibo batongwiza umurimo go kuri urwuto rwa Nyamukana bahana makitinda orukugita district ya Ntungamo hamwe na Shema. Sam Muchunguzi nagira ngo bwahati district tiramano mukore nguto zone zirya hamwe atano gwa Ntungamo na district ziherire okongera kutungura ibyo bushubuzi. Gavana wetu Mwanusamu rwa Kigoba Dr. Bisinatiso turweta Nyakibobo Buhanama kuzakitinda bine kilometers 11 no buceka mushanje kandi roho budget ya miliyoni 20 ni nyende nguto ezikwatana na district seziraki ahabwenki ni nyende ubushubuzi hati ko kurengera Shema hati nareba tariyo nakora hariya ecoma cyo bijuma ngweshe na nasi za Shema nizakurga yusta zikazo wanareba burize ukorene nga sande muno rwa mukaga no rwa kabiri urabinga stani ariko twahene nga turabinga ubworo. Federis Chiza disu wa Ntungamo arabwire ba engineer okwerinda okora umurimo gw'ekishobobo z'amajuta ahabwo kugira ngo tubakwatege shana kumaraga ibire kunuya Nyamukana buri zoba oguyaza kutunga amajuta engineer na signinga nanye signinga atugambira ngo rizo greda neza kunywa ritaziti kandi neza gukora aha tusigninga twena amajuta bagatumva udomora bagira bata bagareta tire kushaba kwita aremyanya yito yabiye efire kandi yasisikire yindi kumanya yabo mukunduzo mu nayimanyegera akorwe kutena kilometers kurenga kacuru kandi Shema ekashara ya connecting mbwenu ngo kaba wabaraganise ngo twa kilometers kutubashara. Ahabwa TV West and Elias Rutugusa.